Ljubav prema poeziji i recitovanju bila je glavna motivacija koja je Danija Baliju navela da se prijavi za takmičenje, a prirodni talenat i predan rad doneli su odlične rezultate. Meni je ovo prvi put da učestvujem na državnom takmičenju iz recitacije. Veoma sam zadovoljna svojim uspehom. Ovo je veliki uspeh za mene, za moju porodicu i naročito za moje učitelje. I veoma bih htjela da se zahvalim najboljoj učiteljici Denici Delenčić i učitelju Suadu Haniću koji su me spremali za ovu recitaciju. Pojedini nivoi takmičenja bili su organizovani uživo, dok su drugi u zavisnosti od epidemiološke situacije bili online. Dani je učestvovao na školskom takmičenju gdje je bilo 45 učesnika iz naše škole i pobedio je na tom takmičenju. Što se tiče opštinske smotre, ona je bila u online formatu. Snimili smo Danija kako recituje i poslali to u Prijepolje u gradsku biblioteku. I javili su nam da je tu osvojio prvo mjesto, onda je biblioteka iz Prijepolja poslala snimak u Kosjerić jer je i tu bio isto u online formatu i tamo je Dani zauzeo prvo mjesto. I predstavnik je bio regiona na republičkoj smotri u Valjevu koja je održana 14. u subotu. Bili smo tamo, tu je bilo uživo recitovanje, 35 učesnika iz cele Srbije. Recitovao sam dosadnu pesmu Miroslav Mika Antić. Toliko mi je dosadno da ne znam šta ću. Kad izlazim iz škole, nakrivim kapu na levo oko i pobijem se sa trojicom. Bar da me vide devojčice. Svi u školi su zadovoljni uspehom koji je Dani osvojio. Važno je bilo odabrati pesmu primerenu polu i uzrastu učenika. Važno je bilo da pesma traje manje od 3 minuta i normalno sve one stvari koje prate recitovanje, izražajno recitovanje, dikcija i tako. Radili smo na tome i ja i njegova učiteljica. Imali smo pomoć u školi i mislim da je ovo jedan zapažen i dobar rezultat koji je Dani ostvario ove godine na recitovanju. Smotri recitatora Dani će se odazvati i sljedeće godine, a ohrabren ovogodišnjim iskustvom i znanjem nada se još boljim rezultatima.